Stojković. Pančev. Sada Milojević. Milojević je prevario Najdoskog. Milojević se stuštio sam. Milojević, evo divne prilike i 2:0 za Partizan. Slađan Šćepović. 41. minut. Šćepović strelac, ali sve zasluge za ovaj pogodak pripadaju igraču koga vidimo, Goranu Milojeviću. Pretrčao je čitavu polovinu terena koja pripada fudbalerima Crvene zvezde, vratio loptu u sredinu, naletao je Šćepović i Stojanović je bio nemoćan. Sada je Partizan jednim korakom u finalu Kupa Jugoslavije.